Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Doli Belo. Moja današnja gošća je Maja Pilav. Ona je pokrenula cjelokupnu priču Bistro i zdravo, koja ima svoj restoranski dio, također se bavi proizvodnjom hrane. Maja, dobro nam došla, vidim. Hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu. Prije svega onako, šta znam, tu se nameće odmah pitanje, otkud ideja za pokretanje biznisa zdrave hrane, jer ono, kao što znamo, to je neki trend koji je tek došao u Bosnu. Pa otkud ideja, svaki put kad me pitaju na nekom intervjuu to pitanje, ja razmišljam, jer zaista ne mislim da je bio neki odlučujući trenutak, neka odlučujuća sekunda. Nekako se život sam nekako pokazao, kako kažu, fold out na engleskom, na taj način. Ja mogu samo malo reći neku historiju, neki background, pa onda da izvučemo možda kako je došlo do toga. Jer nisam ni imala cilj imati ugostiteljski objekat. Mislim da je u tome najveća poenta. Imala sam neku drugu viziju. Imala sam viziju da to bude mjesto susreta, zdravih ideja, zdravih ljudi, da budu tu ljudi koje možemo naći za podršku, da dođu ljudi kojima treba podrška za neku pozitivnu promjenu životnu i za poboljšanje ishrane i zdravlja općenito. I sestra i ja smo odrasle s roditeljima koji su oduvijek vodili računa o ishrani, tako da mi nismo nikad imali visoko procesiranu hranu u frižideru ni kad smo odrastali, pogotovo kad smo male pa bismo htjeli da probamo i Coca-Colu i Sprite i paštetu. Tradicionalna ishrana slabo, jel? Tradicionalna ishrana, pa to je ono što mama skuha. Bilo je, bosanskih jela. Ja ne bih rekla da tradicionalna bosanska jela su visoko procesirana hrana, ali sve ono što kupujemo danas u supermarketima jeste, to je rafinirani proizvod koji nema nikakve nutritivne vrijednosti. Znači više ste protiv toga nego protiv možda masnoće i tako to? Pa prvenstveno sam protiv visoko procesirane hrane. I uvijek ima nešto što je zdravije. Uvijek možemo napraviti neki zdraviji izbor. I naravno da ne moramo napraviti neku veliku promjenu preko noći, ali to mogu biti mali koraci. Da umjesto bijelog hljeba pređemo na integralni, prije nego što potpuno možda ukinemo hljeb ili gluten. Ali zaista je već naučno dokazano i mi se ne trebamo tome ni opirati da takva industrijska hrana izaziva upalne procese i hronične bolesti kod ljudi. I ja sam neizmjerno zahvalna roditeljima što smo mi odrasli na takav način, iako smo naravno htjeli sve ostalo i probati. Na kraju smo se zadržala ipak na zdravoj ishrani i evo ja sam je čak i produbila, otišla malo dalje, zahvaljujući prvoj knjizi koju sam pročitala iz tatine biblioteke, gdje sam pročitala objašnjenje da je mlijeko dobro, ali za telad. I zašto? Zato što mlijeko ima jako puno proteina koji su, i mliječni proteini su proteini za tele. I ima jako puno hormona rasta jer to tele mora jako brzo stati na svoje noge. To nije mlijeko koje je potrebno ljudskim bićima. Naravno, tih anegdota i priča ima više jer sam ja samo čitala i bila sve više znatiželjna i zanimalo me koliko će to utjecati i na moj život i na kvalitetu mog života. A nekako bila sam u menadžmentu, u ekonomiji i htjela sam promijeniti karijeru, nisam ni ja znala šta, kako. Završila razne kurseve o holističkom zdravlju, alternativnim metodama i na kraju jednostavno se nekako dogodilo to zdravo, iako nije nikad bio cilj. Recimo da je ugostiteljski objekat paravan za cijeli koncept koji mi nudimo, jer zaista kroz razne edukacije, radionice i recepte koje dijelimo pokušavamo da to bude jedan pokret za preokret, recimo tako. Da. Ono što je meni zanimljivo što ste spomenuli za mlijeko, ja isto to govorim, ja sam čitao ta istraživanja koliko stvari mlijeko u stvari loše ovo što kupujemo. Vratit ćemo se na priču, ali samo zanima koja bi po vama zamjena bila za mlijeko, vjerojatno neka prirodna opcija.
možda bademovo ili nešto tako? Pa opet, naravno, imamo jako puno sada izbora i u Bosni i Hercegovini. Jest, u radnjama, po prodavnicama se vidi. Čak kad se sjetim da sam otvarala Zdravo prije 7 godina, ne bi bilo moguće imati jelovnik koji imamo danas, jer nije bilo sirovina. Ali danas stvarno imamo jako puno izbora i tu je isto jedna zamka. Imamo mlijeko na policama u marketima i zobeno, i bademovo, i sojino, raznih. Ali problem s tim napicima za zamjene za mlijeko je što u njima ima šećera i rafiniranog ulja. Tako da nije ni to zdrava zamjena. Najzdravija zamjena, ako baš mora biti nešto što liči na mlijeko, jeste da sami izblendamo mlijeko od badema ili lješnjaka ili zobi kući. Recimo od zobi je dosta jeftinije i povoljnije, može si priuštiti svako, nego mlijeko od indijskih oraščića ili lješnjaka. I koliko traje ja sam u stvari pokušavao da napravim mlijeko od badema više puta, ali nisam uspio da mu nađem, kako se zove, mjeru, jer sam htio da ga malo zasladim, pa sam onda ubacio hurme, pa sam onda s medom probao, onda kad stavim u frižider, taj med se kod nešto se izdvoji se nekako, ne znam, nisam uspio to. Da, probala sam razne metode, budući da i sa upravljanjem sa Zdravo moram naći najefikasniji, najefektivniji način rada. Međutim, pokazalo se poslije raznih metoda da ipak je najbolje izblendati u blenderu 50 do 60 sekundi i procijediti kroz neku prokuhanu krpu, gazu, staru majicu, da izdvojimo tu pulpu. Sad može se vidjeti na našem YouTube kanalu recepti za mlijeko ili na Reelsu na Instagram profilu. Ne znamo za taj YouTube, morat ćemo to staviti dole u link. Ali evo reći ću i ja odmah da najlakši recept je 100 grama namočimo preko noći badema ili lješnjaka i izblendamo sa 1 litrom vode. Znači ako smanjujemo vodu, smanjimo proporcionalno i orašide. I ja bi stavila 3 do 5 hurmi, a ako neko voli slađe mlijeko, stavila bi nekoliko kapi limuna, prstohvat soli, jer kada radimo neki recept trebamo uključiti sve okuse. Traži se i slatko i slano, i masno i kiselo, da bi onda dobili taj neki suptilni spoj dubine okusa. Tako da onda će sigurno upaliti i ne bi se trebalo razdvajati. Meni traje nekad i do 7 dana u frižideru, ali vodim računa da ne držim vani na toplom, da je čista flašica u kojoj sam stavila mlijeko, tako da može trajati 5 do 7 dana, ali i kraće. Da. A ne bi znači ne preporučili med da se zasladi ili? Može med, ali isto znači vrlo malo, pažljivo koristiti med i voditi računa da je pravi med. Nekako tržište meda je jako unosno i ima jako puno lažnih po policama i trebamo voditi računa samo da je pravi med. A možete li mi tu dati neku razliku? Ja iskreno ne znam između meda što znači pravi med i lažni med se pravi od šećera, zato što se dobro može prodati med, manjka ga na tržištu pravog prirodnog. I kod nas u Bosni i Hercegovini srećom ima proizvođača, tako da je najbolje naći od nekog provjerenog. Pravi med se uvijek u jednoj niti neprekinutoj curi sa kašike i on se ne rastapa se u vodi samo od sebe. Šećerni med se samo od sebe rastopi u vodi, razvodni se. A pravi ne, on ostane nekako cijeli. Najlakše je to, sad je ovako teško to opisati riječima, najlakše je kad se vidi, na primjer. Ali kad se promiješa, onda će se rastopiti pravi med. Da. Ova mi je priča skroz zanimljiva oko zdrave hrane, nadovezat ćemo se malo poslije. I vezano da nastavimo ovo kronološki, vezano za organizaciju radnje i sve, trebalo je nekako tu ideju složiti, ja vidim da je to malo veći koncept. Koliko vam je to trebalo vremenski, od nekog, od pisanja na papir pa do neke prvog nečeg konkretnog što ste uradili? Pa, uključujući radove građevinske, trebalo je i više od godinu dana.
Svakako krenuli smo od manjeg objekta i sa manjom ponudom, s manjim jelovnikom. I kako smo dobivali goste, tako smo proširivali jelovnik, osluškivali smo šta gosti traže. Ja zaista moram priznati da malo jesam bila skeptična i kad smo otvorili mi nismo nudili nikakvu slanu hranu, nudili smo samo kolače i napitke. Naravno, sa kolačima je najlakše nekako i doprijeti do publike, jer svi mogu. Jeste. Zdravi kolači, to je svima najdraže da pojedu. Ali kako su ljudi počeli dolaziti od prvog dana, oni su odmah pitali a šta ima nešto za pojest, mi hoćemo da ručamo. I onda smo mi na tome gradili biznis. Tako da, evo, pošto je ovo i kanal za motivaciju i za neke pozitivne priče, iz ovoga naravoučenije je da se ide bez obzira na nepovjerljivost, na skepticizam, da se ponudi nešto autentično, da se osluškuje naravno usput i tržište, jer sve je moguće. Zapravo mi ne možemo zamisliti koliko nam život može pružiti i iznenaditi nas. Naravno, profesionalci jesu bili angažovani, ali ja sam učestvovala u svakom koraku i vodila sam računa, osim što mi ovdje trebamo paziti na ograničenja i šta je dostupno, vodila sam računa da ipak ima nekog malo, da bude neki eklektičan dizajn i da ima malo i skandinavskog, malo japanskog, malo nekog industrijskog dizajna, a u svemu tome da ne bude hladno, jer sam znala da većina ljudi će se bojati da uđe u restoran zdrave hrane. I htjela sam upravo postići to da se niko ne osjeća nedobrodošlim ili isključenim, da prostor ima neku toplinu i neku opuštenost, da ne bude ni previše minimalistički, nego da bude malo bliže domu. Tako da je to neki je to spoj neobičan, na kraju kako je to ispalo, to su neki razni faktori koji su utjecali, ali mi je drago što to spominjete, jer zaista mnogo faktora utječe na uspješnost bilo kojeg posla. Ne samo ugostiteljskog objekta. I, nezgodan posao skroz. Jeste. Sve zasnije se na reputaciji koja stalo ide gore dole. Pa znate šta, zaista danas vam Google recenziju može ostaviti i gost koji nije nikad ušao u restoran. Ili koji možda lično vas negoti. To svakako, to se i nama dešavalo, to svakako. S druge strane, to je jedan nezahvalan posao, jer gosti... Naravno, svi mi kao kupci želimo biti zadovoljni, ali posao je takav da se greške dešavaju, to je neminovno. Ne samo kad jedna osoba radi, nego da radi 15 osoba u timu i mi zaista, ja moram reći da imamo najdivnije goste, mene ako se pita, na svijetu. To oni su postali jednostavno naša porodica, neki su s nama od početka, ali to ne znači da nemamo i neke nove, znate, uvijek nam dolaze neki novi gosti, novi članovi porodice. Ovo o čemu vi pričate, ja sam nastojala da mi to ostvarimo u Zdravo i to je ta nematerijalna vrijednost, ta nevidljiva vrijednost našeg objekta. Pored toga, naravno, lijepo je kad nam dođe neki stranac iz velike metropole, razvijene zemlje i kaže da ovako nešto ne postoji kod njih i da je hrana preukusna. Naravno da nam i to imponuje, ali naši stalni gosti su zapravo naši ljudi odavde i oni su prepoznali tu nevidljivu vrijednost koju smo mi uspjeli da stvorimo u Zdravo, a to je jedna zajednica. Da. A jeste li možda uradili neko ispitivanje tržišta prije ulaska u sam posao? Meni bi to, na primjer, iz ugla nekog da želim pokrenuti zdravu hranu, sve je to super zanimljivo, ali da li ima ljudi koji bi to podržali? Kako ste nekako to riješili? Nismo radili nikakvo istraživanje. Grlom u jagode, što kažem. Nikakvo istraživanje tržišta, jer je ovo jedan projekat iz ljubavi koji nadam se da će opstati, jer ima potencijala puno za zdravu ishranu i za bilo šta iz tog, hajmo reći, te longevity djelatnosti, koja je davno uzela maha u razvijenim zemljama. Međutim, mi moramo imati na umu
u kojem ekonomskom razvoju je naša država i da je to nešto u začecima, jer naši roditelji jesu živjeli puno zdravije, hranili se puno zdravije, ali mi imamo tu jednu rupu jednog pogoršanja uvoza raznih i navika i hrane sa zapada koju sada trebamo ispraviti, jer pokazat će se ljudima zaista na njihovoj koži. Nažalost, mi tako i učimo, tako kad se suočimo s nekim problemom, iako je pametnije učiti na tuđim greškama. Hajde, čaj, nešto dajte. Ali definitivno tu ima prostora i treba što više ljudi da priča tu priču, da pokazuje da se zdravo živi, da je to jedna promjena životnog stila, da svakako da ništa ne ide preko noći. Nama sad društvene mreže daju dojam da je neko stekao slavu ili bogatstvo preko noći, a to zaista nije tačno, jer iza svakog tog projekta stoji zaista možda i decenija rada. Da, sve je instant i ono što je problem, i kad to sam već spominjao, i ti klipovi koje gledamo na Instagramu, i ako se nešto radi što traje 5 sati, on to svedu, na primjer, na klip od 20 sekundi, gdje sad neko ko gleda ti 20 sekundi i dobije motivaciju da tu radi, onda krene to da radi i shvati da treba za to 5 sati, odustane od toga. Da, 5 sati rada i ne znamo koliko godina iskustva i pokušaja i greške prije toga. Da, upravo to. A ono što me je zanimljivo, vi ste počeli prvo sa radnjom kako se zove, u naselju Miljacka. I možete li mi reći kako je došla odluka da se prebacite u, kako se zove ona odluka, Marka Marulića? Sad smo u Marka Marulića broj 2 u poslovnoj zgradi Unipromet. Lokacija je bila ono što je dostupno, ono što je izvodivo. Tako da nismo mi nešto naročito birali lokaciju, više smo se fokusirali na specifičnost ponude i na kvalitetu proizvoda i usluge, jer znamo da gosti moraju doći maksuz. I kad već dolaze maksuz, mi ne želimo da se osjete neprijatno, da žure, volimo da ostanu kod nas, da se upoznaju sa cijelim konceptom, jer i naša ponuda, naša hrana isto nije brza hrana. To je spora hrana koju mi sve radimo ručno. I često i pitaju za lokaciju i razmišljala sam da i kad bismo bili u centru, možda bismo imali više posjeta, ali nekako se bojim da ne bi to bili pravi ovi naši gosti koji razumiju čime se mi bavimo. Bila bi prevelika brzina, možda i prevelika buka, a vjerovatno bi onda opao i kvalitet. I nekako mi jesmo ta mala oaza, malo van centra. Sarajevo se razvija, ko zna sigurno. Šta će postati naše okruženje za nekoliko godina, ali htjeli smo da uđu u neki drugi svijet gdje će dobiti neki mir i sklad i biti sam sa sobom ili sa najboljim prijateljicom ili prijateljem. Da, što govorite, širi se grad, evo kod nas kuća je bila u periferiji, evo sad smo u centru. Mijenja se to. A što bi htio reći za lokaciju, sada ova nova lokacija je odlična, stvarno prostor je vrhunski, nekako kao da je prostor pravljen upravo za tu namjenu. I je to ono što sam vas spominjao, ima iza isto prostor za dostavu, onaj prolaz isto za njim. Da, imamo poseban ulaz za dostavu, što je normalno, trebalo bi biti normalno, poseban ulaz za uposlenike, poseban ulaz za goste, to su neki higijensko-sanitarni, normalni, logični uslovi. Da. A što se tiče vezano za osoblja, koliko je to bitno i onako kad imate, kad zapošljavate nove osobe, šta se gleda, šta je bitno, da bi napravili nekako taj cijeli ambijent? Pa meni je najbitnije poštenje. Ako je neko pošten i hoće da radi, bilo šta se može naučiti. Ovo jest novi koncept i ja i ne očekujem da znaju već raditi to što nama treba. Ali trebaju biti voljni da nauče i da nisu sujetni kada im neko pokazuje kako nešto treba raditi. Kada već imate neki tim, sada je tema najvažnija i koliko će se uklopiti u taj tim.
Nekad možete imati odličnog kandidata, ali vidite da se ne može uklopiti u postojeći tim i teško vam je mijenjati onda cijeli tim zbog jednog kandidata. Poštenje je definitivno na prvom mjestu, ali evo... Kako testirate to? Pa zna se. Po čovjeku. Pa zna se, vidi se stvarno po čovjeku. Ako se i da šansa, ako postoje neke sumnje ili se ne vidi i kad se da šansa nekome, to ubrzo sve izađe na vidjelo. Kroz sitnice, vjerovatno. A šta me zanima još vezano za sirovine, odakle nabavljate sirovine, sad ne znam, su to neke poslovne tajne, možete li to, jel morate nabavljati van države? Mi ne uvozimo ništa, to bi bila dodatna komplikacija, budući da kad se uvozi nešto, to smo isto probali, bili smo u gubitku jer mi ne možemo uvesti tolike količine kolike su potrebne. Zato kažem, sada već što se tiče i sirovina je puno bolja situacija u Sarajevu. Nadam se da ostatak Bosne i Hercegovine ne zaostaje previše. Mi od domaćih dobavljača nabavljamo sve, a oni uvoze na veliko, neki pakuju i prodaju pod svojom robnom markom. Uglavnom, sada zaista nije problem naći izvore sirovina za orašide, voće, povrće. Recimo, orašidi su možda bili i najveća ono što je najviše falilo. Evo, ja se uvijek sjetim da možda prije 10 godina nije bilo indijskih oraščića, nama su indijski oraščići. Da, nama su indijski oraščići najvažniji, prvenstveno zbog izrade raznih krema i torti. Ali sada to nije problem. Ono što jeste, ne može se naći sve organsko i možda je skuplje kada dođe kod nas, budući da nismo u Europskoj uniji. Sve je skuplje. Nisu toliko velike količine prilikom uvoza, u nekoj razvijenijoj zemlji i to isto je neka predrasuda koju trebamo razbiti da bit će možda ista cijena usluge ili proizvoda u kafiću, restoranu ili malo veća u Belgiji, Njemačkoj, evo sad uzimamo onako za primjer na pamet, ali trebamo voditi računa da oni vjerovatno imaju jeftiniju sirovinu nego mi jer je nabavka puno lakša. Sada nećemo ulaziti u neke druge detalje, da li imaju neke subvencije od države, podršku sistema i države, to ne znam. Ne znam, raste li badem kod nas? Može li rast? Ne može, ali? Pa možda tamo u Dalmaciji. Dalmaciji sam vidio sam da oni prodaju badem, a indijski orah, to ne znate možda. Ne može indijski. Indijski orah kod nas. Ali kako se ova klima mijenja? Ja, možda iskreno. Ja sam vidio... ima smokve po Sarajevu sad. Pa kod mene komši ananas posadio. Eto, neki novi biznis. Jest. I ono što je sigurno bitno, recepti, kako ste recepte razvijali, da li su to bili neka jela kao što ste spominjali da ste već kući konzumirali prije i kako ste razradili recepte? Recepte sam uzimala sa interneta, vježbala tuđe recepte. Imala sam ograničenja, ne mogu nabaviti sve sastojke i izmijenim recept po svom. I onda jednostavno u jednom momentu došlo do toga da ne trebam čitati recepte, dovoljno sam se ispraksirala. I onda mogla sam sama ih izmišljati i praviti neke torte. U suštini od torti je sve i počelo, jer kad je riječ o slanoj hrani, napravi se salata, napravi se neko varivo, tu ne treba neki poseban recept, ono što ima u frižideru dostupno. Pa možete li nam izvojiti neke torte ovako, šta znam, mislim malo je to nezgodno, ja sam neke pravio, mislim ne znam sad, isto to tako, ja sam pravio više njih, onda sam tako našao otprilike šta radi, šta ide s čim nekako, banana bread sam napravio u 10 varijanti, dodam protein, dodam nešto, imamo tu i cheesecake, jedan isto sam pravio, pa eto imate neke ovako da izvojite koje su vam ovako najbolje torte? Mi imamo preko 50 vrsti torta. Tako da... Sve su dobre, ali jesu sve dobre, jer napravljene su za svačiji ukus.
I alergije svačije, vjerovatno. Ima i toga, da. Imamo tortu Coco Choco koju smo napravili isključivo za alergije, zato što nema ni jednog arašida, jedino ima kakao, kokos i hurme. I obično, recimo se za vrtiće, roditelji za vrtiće djeci uzimaju tu, jer uvijek je bojazan od neke alergije. Je li ko mus malo ima onaj, ili druga neka tekstura? Suhlja je ona, da. Nije kao mus. Recimo avokado je dobar, ako neko ima alergije, avokado je dobar da bude mus u torti. Ili možda krompir, sam vidio isto. Slatki krompir, da. Tako da ima toliko varijacija na temu i zato smo mi ponudili tako veliki izbor i mijenjamo svakodnevno u vitrinu šta ćemo izbaciti. Pa ima voćnih, pa čokoladnih, pa voćnih sa čokoladom, pa sa kafom, pa samo sa kremom, ali principi sirovih torti, naše su uglavnom naše torte sirove i bez glutena. Mi koristimo samo prirodne zaslađivače, kad kažem prirodne mislim 99% to su hurme, možda neki recept jer imamo i takvih zahtjeva, ima malo koksovog šećera ili javorovog sirupa, ali nema rafiniranog šećera budući da nema nikakvih rafiniranih sirovina u našem objektu. Ne smije se unijeti, ja sam čuo da pretresaju na ulazu. Jeste, ne smije. To je neka insajderska informacija, ali jeste tačno, ne smije se unijeti. Ono što je kod sirovih torti važno, principi su za svaku istu. Kad se radi baza, biskvit, stavi se neki orašid i hurme daju slatkoću, ali i zalijepe tu smjesu. I vezivo, da. Jeste. Da. Tačno. I onda krema može da se radi od avokada, recimo mus od avokada, kakao, hurmi i malo koksovog ulja da stisne tu kremu je već gotov recept. Najčešće se rade sa indijskim oraščićima, pogotovo cheesecake, da imitira taj sir, indijski oraščići izblendani u vodi s malo limuna, malo zaslaživača. Uvijek koristite kakao putar istopljen ili kokosovo ulje da bi tu kremu stisnulo kada se stavi u frižider ili zamrzivač. I to su sve osnove. Onda dalje se igrate sa raznim okusima, bojama, kako god hoćete. Da. Ono što me zanima još vezano za cijenu, to ste malo spominjali. Kako ste nekako uspjeli prilagoditi cijenu da bude opet znamo u kakvom društvu živimo, da nekako opet nađete tu neku sredinu da je opet i prihvatljivo. Je li to malo nezgodno bilo? A opet znamo koliko su sastojci skupi, znači svaki ovaj sastojak koji ste nabrojali je skuplji puno do i standardni što idu naći. Adekvatna tema, pogotovo za ovu godinu. Mi smo promijenili i cijenu u jelovniku sa početkom godine, budući da nam je sve poskupilo. Ali se sjećam, znači od početka imali smo niže cijene, imali smo neke artikle koje smo prodavali sa gubitkom svjesno, jer smo vodili računa, ok, možda neće moći svi da si priušte, pa smo onda vodili računa, ok, hajmo malo privući razne kupce, jeli? Trebali smo probiti se na tržište, tako reći. Sada već je bilo neminovno zbog raznih poskupljenja da i mi promijenimo cijene u jelovniku zbog same održivosti poslovanja. Jer na kraju krajeva to, ako ćemo se već zvati zdravo i nuditi neki zdravi koncept, ne može ostati na nekom marketinškom triku, treba da bude zaista zdrava hrana, treba da bude zdrava radna atmosfera, uposlenici koji su zadovoljni sa plaćom, zadovoljni na radnom mjestu i to je jedan ciklus, jedan krug u kojem mora se voditi računa. Nismo sigurno sjeli i bubnuli cijene samo onako, ili namjerno tražili neke visoke cijene pa da postanemo elitni objekat, nego se treba voditi računa šta sve dolazi iza toga. Mi imamo za jedan ovako objekat i promet imamo velik broj uposlenika jer se sve radi ručno. Da. Kad spominjete to vezano za uposlenike, ono što je meni zanimljivo, realno nekako kod ugostitelja nekako taj glas ide da ljudi neće da rade, da je teško radnike naći. Ja opet mislim da radnici nisu plaćeni. Jer mislim opet u ambijentu ako je dobra plata i ako je on zadovoljan da će on raditi. Sad ne znam šta vi mislite o tome. Vjerujem da ima istine u jednom i u drugom. Da ima i bezobraznih ljudi stvarno koji su možda dobro plaćeni, neće da rade. Ima i istine i u jednom i u drugom. Ono što
ne smijemo sebi dozvoliti nikad, ni kao vlasnici nekog biznisa, ali ja bih rekla ni kao uposlenik, ni kao bilo koji čovjek, jeste da se zadovoljimo sa onim što jest i da ostanemo u tom statusu quo. Uvijek trebamo težiti da sutra budemo bolji nego jučer. A onda će to uroditi svojim plodom ili kroz neko napredovanje u poziciji ili kroz napredovanje u plaću ili promjenu posla, promjenu karijere. Ali zaista nekako imam osjećaj da većina ima divnih pojedinaca, nego mislim da većina nas kao društvo jednostavno zadržavamo već godinama neki status quo i nikako da se otrgnemo tim nekim lošim navikama. To je problem. Jer budući da su moji roditelji poduzetnici cijeli svoj poslovni život, ja sam svjedočila da i u njihovo vrijeme kada je bilo puno više ljudi na tržištu rada, kada su oni mogli tako reći birati koga će uposliti, opet je bilo nekih koji ne žele raditi, opet je bilo nekih koji govore ne mogu naći posao. I odrastajući kroz to i sad evo gledajući kroz zdravo posljednjih 6 godina, zaista bilo ko hoće raditi ima posla. Ima posla za sve. Sigurno. Ono što trebamo uraditi jeste, trebaju poslanici imati plaću s kojom su zadovoljni i treba i država dati potporu upošljavanju i na način da se smanje nameti koji daje poslodavcima. Pogotovo onim poslodavcima koji rade sve kako treba. Pogotovo onim poslodavcima koji prijavljuju svoje poslanike, isplaćuju redovno plaće, doprinose i poreze. Obično je obratno u stvari ko je uredan, njega najviše pritisnu. A htio sam vas pitati još, da li je bilo na primjer u početku anegdota sa ljudima koji dolaze da kupe nešto pa kažu šta je ovo skupo, jel? Pa dobro, mislim za cijenu i nije toliko, bilo je više vezano za vrstu proizvoda, za vrstu usluge. Tako je bilo je raznih anegdota, neke su nam onako drage, prirasle srcu pa ih pričamo već godinama. Prijateljica jedna je dovela partnera u zdravo da jedu i to je njima bio izlazak, ovako jedan proljetni izlazak u baštu, jer uvijek dotad je nosila za ponijeti kući. I kad je došlo vrijeme naručivanja, on je rekao, ma ja ću onaj tuna sendvič, tu barem ima ribe. A mi zapravo tunjevinu radimo od leblebija i morskih algi, tako da nema nikako ribe, ali uspjeli smo i njega prevariti i on je volio strašno taj sendvič. Tako da ima raznih, imali smo mi goste koji naručuju Coca-Colu, ali mi to nemamo u objektu. Pa su pitali da li oni mogu otići kupiti u prodavnicu Coca-Colu pa staviti na stol, pa ne može. Ne može. Imate klupu tamo pa možete u parku pojesti. Koje je vaše mišljenje za ove veganske zamjene za meso i tako to? I generalno, eto imamo i tih opcija za hamburger veganski koji stvarno ima dobar ukus, ali stvar koliko je tu realna sad zamjena, da li ima i on nekih negativnih jer ja mislim opet kad se prave te zamjene, te arome, da opet mora nešto biti unutra što nije dobro. Pa vidite, ako ste kupili u prodavnici, uvijek ima nešto da ga održi protiv kvarenja i nešto da pojačava okus. Tako da ja nisam protiv burgera koji će biti zamjena za meso, znači veganskog burgera koji ćete napraviti kući od graha ili leblebija ili leće ili nekih orašida i ispeći ga u rerni. I to je odlična, to je zdrava, to nije zdrava zamjena, to je zdrav obrok. Ali i ove moderne, najnovije svjetske zamjene za veganski burger ili hrenovku, to je visoko procesirana hrana. I opet se vraćamo na to da nema veze je li neko vegan ili nije. Ono protiv čega se mi trebamo boriti jeste visoko procesirana hrana. Ako hoćemo da budemo zdraviji, trebamo jesti više voća i povrća. Da. A vaše generalno mišljenje za meso i to, da li konzumirate meso? Ja ne konzumiram meso, ja sam već godinama na biljnoj ishrani.
Ne propagiram, znači moj aktivizam nije da svi prestanu jesti meso. Mislim da smo daleko od toga da ne trebamo se uopšte time baviti. Mislim da je prioritet i da bez obzira na koju smo režimu ishrane, mi svi trebamo birati zdravije namirnice. Mi svi trebamo jesti više voća i povrća. To je ono što je ključno. Da. Moje neko mišljenje opet da je zdravije nekako jest raznovrsnu hranu, ali opet umjereno, nego sad biti isključiv što se nečega tiče, na primjer biti vegan, ali opet i vegan treba znat napraviti, puno ima opcija, neko uleti neki samo jede isto, na primjer, i onda i to je nezdravo, ja mislim, nekako jednolična hrana. Pa istraživanja su pokazala da raznovrsnost u ishrani, općenita raznovrsnost jest potrebna. Ali raznovrsnost u jednom danu nije potrebna. Čak se je pokazalo, budući da mi danas zaista imamo sve dostupno bilo kada, nismo više u onom modusu da se trebamo brinuti šta ćemo jesti sutra. Ne govorim samo o kako je bilo davnoj prošlosti, ali naša biologija organizma je ostala takva ista. Ljudi nikad veći. Nego imamo bilo je tu raznih, poslije svakog, i za vrijeme i poslije svakog rata je uvijek bio problem kod nas. Mi smo ovdje preživjeli 3 rata. To ostane nekako u genetici koja se prenosi obiteljski. Ali mi danas zaista imamo sve dostupno non stop, bilo kada, i nemamo nikakvu brigu šta ćemo sutra pojesti. Raznovrsnost općenita da, u toku dana ne, jer su istraživanja pokazala da kada imamo u toku dana mogućnost raznovrsnih obroka, poješćemo više. I onda tu je problem. Da li je ta hrana industrijska? Da li smo pojeli previše kalorija, pa na kraju nas to onda i deblja? No. Da. A sad ne znam, opet ima i zavisi, to sam gledao gdje smo nekako, iz kojeg smo podneblja, pa na koji smo nekako genetski hranu navikli da jedemo sad. Naprimjer sad azijski narod možda više biljna, mi smo možda više jaje, meso, ne znam, ima to za to mišljenje. Jel mislite možda da nije to? Nekako mislim da, ja znam kako je moj otac odrastao na selu, a mama je uvijek pekla hljeb od integralne pšenice. Ako ćemo se vraćati, 2 generacije. Mislim da je naše podneblje zbog klime uvijek pogodovalo uzgoju i voća i povrća. Tako da ne možemo isključiti da je to neka ta prirodna hrana koju bismo kroz naraštaje mi trebali jesti. Ono što sad, znači nije problem krompir da jedemo, ali je problem što jedemo čips iz prodavnice. A da uzmemo krompir pa da ga ispržimo? Ako ga ispečemo u rerni, ok. Ako ga naparimo u ulju, ne. U ulju je, ali osjeti to čovjek po sebi nekako, kad pojedemo nešto teško, po varenju se sve osjeti. Osjeti se, ali smo mi malo isključili se od samih sebe i ostavili smo taj osjećaj po strane. A zaista se osjeti, jer mi smo imali goste koji dođu i kažu, ja ne mogu da vjerujem, pa ja sam se toliko najeo od onog malog obroka, a ne osjećam težinu. I imam energije za ostatak dana. To je taj osjećaj. Čovjek se lagano osjeća. Tako se meni znalo desiti. Jedan sam period, možda prije 2 godine sam baš, možda čak da sam i vegan tad bio. Djevojka mi je bila vegan, Helen, pa sam ja sa njom, morao sam to da jedem. I nisam morao, ali eto, napravi ona to i šta ću, neću sad praviti nešto drugo. I sjećam se da sam imao neki period, možda 4-5 mjeseci sam samo to jeo. I sjećam se odem jednom na ćevape, ovako možda smo pojeli 10 ćevapa, to da sam ciglu pojeo. Mi u Bosni i Hercegovini nismo zemlja koja je prva u nečemu. Mi možemo učiti iz tuđih primjera. I mi imamo na zapadu jednu Ameriku koju je svaka 3. osoba pretila i imamo na istoku, na primjer, Japan u kojem svi izgledaju fenomenalno. Ali Japanci imaju filozofiju da prestanu jesti kada se osjećaju 80% sitima. A u Americi dominantna je industrijska hrana, fast food, koja je nažalost toliko jeftina i ljudi koji su na socijalnoj pomoći, oni nemaju izbora nego kupovati tu hranu. Ta hrana se u
prije nego što se izbacuje na tržište. Rade se ogromna istraživanja, budući da su to velike korporacije koje sebi to mogu priuštiti. Rade se ogromna istraživanja okusa te hrane. Da li ćemo staviti malo više soli, malo više masnoće, malo više šećera, jer se upravo traži taj idealni spoj koji će nam pobuditi i čula će nam probuditi, pa ćemo mi postati neosjetljivi na sirovu hranu iskonskog okusa i stalno ćemo tražiti tu jaču hranu, još više soli, još više masnoća, još više šećera. I to oni svjesno rade u industriji hrane. Da. Ja sam čak čitao da imaju neke stvari što stvaraju ovisnost prilikom sad konzumacije. Ja mislim da i kola radi tako slično, sad ne znam tačno kako ide hemija, ali kao da šećer nas čini žednim, a opet nam čuva nam tu vodu i onda smo mi u konstantnom nekom lupu da nam sad to treba da pijemo. Mi smo konstantno u začaranom krugu i u suštini smo prevareni. Da. Od strane velikih industrija koje zarađuju na nama, onda sljedeća industrija zarađuje na tome što moramo ići na doktorske preglede, kupovati lijekove i to se vrti u nedogled i zato trebamo uzeti život u svoje ruke. Jer zaista osim priča da je Coca-Cola, zapravo postoji kokain u Coca-Coli, naučno je dokazano da rafinirani šećer izaziva istu ovisnost kao kokain. Da. A kad spominjete Ameriku, to mi je zanimljivo. Ja opet mislim da su oni isto jedno čudno društvo vezano za taj cijeli entertainment i tu prodaju tu nekog proizvoda. Ja mislim da ima i to dosta, kad pogledamo njihove billboarde i reklame i onda nekako sve taj fast food, ja mislim da nekako to i radi najviše. Mi smo u zlatnoj sredini i trebali bismo na osnovu toga izvući neku pouku i izvući ono najbolje od svih. Mi smo jedna mala država do koje nije nikome stalo, mi sami se moramo pobrinuti za sebe. I zaista bi onda najvažnije bilo da investiramo u inovacije, u edukaciju, u biodinamičku poljoprivredu. Zašto ne raditi? To nam treba. Zašto ne raditi? Na primjer, oni su, ja mislim, oni su vodeći u svijetu u tom nekom doma uzgoju, kućnom uzgoju zdrave hrane. Kod njih sam vidio one vertikalne, kao možda vi bolje znate. Ne znam koja je država vodeća u svijetu, ali definitivno razvijene evropske zemlje su se posvetile tome. Ima puno pozitivnih primjera i mi čak u Zdravo sada u maju imamo jednu suradnju sa udruženjem koji pokušava da oživi biodinamičku poljoprivredu u Bosni i Hercegovini i dolaze predavači iz Njemačke i Švicarske. Radionica je besplatna i pojedinosti se mogu vidjeti na našem Instagram profilu i mogu se prijaviti jer u tome leži naša budućnost i mi zaista trebamo vratiti kontrolu u svoje ruke i pobrinuti se za sebe, ne čekati da neko iz nekih humanitarnih poriva će nam pomoći. Ja sam uvjerena, evo i kad je riječ o primjeru celebritija u Americi, ja sam uvjerena da ti isti celebrity koji izgledaju odlično ne konzumiraju tu mlijeko ili taj fast food koji reklamiraju na billboardu. Da, opet kod nas to je baš nekako, nisam ni razmišljao, nego u kontaktu s ovim Amerikancima, na ljeto smo imali neki posao i govore kako se zove, kako su kod nas ljudi fit nekako. A nisam nekako to primjećivao, onda smo sjedili na nekoj kafi, onda sam se okrenuo, gledam ovako i nekako svi su U Americi je zaista loša situacija i da, oni su svi zabezeknuti kada vide Evropljane kako su fit i dobro izgledaju. Spominjali ste također evente koje radite, pa ako možemo malo i o tome da nam kažete, imate li neke u planovima i već neki koji su bili do sada? Sada imamo u najavi u aprilu za limfnu drenažu, koja je medicinski jedan tretman, ali ima nekako posljedice i estetske, tako da je omiljena među i svjetskim zvijezdama i ljudima koji hoće da ubrzaju detoksikaciju organizma. U maju imamo ovu biodinamičku poljoprivredu koja je potpuno besplatna, prijavite se. Piške tamo. Da. Imali smo raznih radionica od meditacije, joge do predavanja, do poslovnih radionica,
Održavamo svake godine u decembru naš festival zdravlja gdje isto uradimo razne radionice, jedan mali sajam za domaće kreativce i proizvođače. Super. Ono što me zanima, gdje se mogu kupiti vaši proizvodi za naše gledalce, da i to otkrijemo. Znači, da li je to samo u objektima ili imate, možda preko Instagrama, možda web stranicu? Što? Samo u objektu. Mi imamo jedan mali dio maloprodaje sa našim, to je nekako operacija s našim dobavljačima i nekako je više to da pružimo sve na jednom mjestu, ali većina naše ponude su naša manufaktura, tako da se jedino može kupiti kod nas, budući da tu nema nikakve pasterizacije, nema nikakvih konzervansa, mi svaki dan radimo te namaze svježe, da bi oni bili svježi kad ih kupite, donesete kući, ali da se ne bi pokvarili odmah čim ih otvorite. Da, a kad spominjete te proizvode, ono što mi je zanimljivo, što ima dosta ljudi problem s tim, što se tiče zdrave hrane, na primjer kod krema ovih indijskih, mislim kod putera, pa da se desi kad se ono ulje izdvoji gore, kad se nataloži. Sad, koji je razlog, to je u stvari što to ne smije puno stajati? Smije to stajati dugo. Bitno je da nema, da se ne kontaminira nekim sastojcima drugim ili da nema vode. Ali to je nešto što može jako dugo stajati na polici i od stajanja dođe do tog razdvajanja. Ono o čemu treba voditi računa jeste da li je to ulje se razdvojilo od tog lješnjaka ili badema ili je to ulje koje je dodano, tako da recimo treba izbjegavati te putere u koje je dodano ulje, drugo. Da. Zanimljivo, eto, vjerujem da ovako za ukus nema neke razlike, samo estetski onako kad neko hoće da kupi pa malo izgleda ko da se nešto tu desilo. Imate li možda nekih želja da ubacite svoje proizvode kako se zove, u bingo, na primjer, neke ovako supermarkete? Ili upravo ste to možda rekli zato zbog rokova trajanja? Pa i zbog rokova trajanja i zaista ovo je jedna artisan manufaktura, jedan ručni rad, svakodnevno se radi svježe i jako je puno uloženo u to, mi ne možemo ostvariti toliku prodajnu maržu da bismo sada mogli, na primjer, staviti u neki veći lanac te proizvode. To je vrlo specifično u našoj proizvodnji. Ima nekih drugih proizvođača koji imaju proizvodnju i za izvoz. Mi imamo odličnog proizvođača veganskih namirnica koji se zove Biona, odlična isto priča iz Bosne i Hercegovine. Imamo jedan tu isto, tako. Da, Domestic. Odlična ne znam, priča. jeste upratili njih isto? Jesam, da. Izvinite, sam se prekinuo. Ništa. Imamo par, imamo odličnih, odličnih imamo priča. Mi smo nekako fokusirani na našu lokaciju zbog tog osjećaja doma i zbog radionica i jednog onako centra koji pokušavamo stvoriti za širenje dalje te priče. Da. Poštovani gledalci, prilazimo polako kraju emisije. Također imamo i neke poklone ovdje. Zamolit ću režiju. Režija, molim vas. Da, došli smo obrazli pa da se počastite kasnije. Da vidimo malo što se to dešava. Ovo znala sam nekako da će trebati proteinski smuti, tako da sam to donijela, koji mogu ovako je onako zamaskirano, ima tu i malo špinata. Dobro, samo da ga zazeleni, što kažu. Evo, i ono pitanje za mlijeko je bilo ko namješteno, jer sam ja donijela jedno mlijeko od lješnjaka, da probate naše. Gdje baš ono najzad? Da probamo jedna mala tortica da se počastite poslije. Meni žao to pojest, majke. Pa možete i samo gledat, nije problem. Važi. Što mi je dobra ambalaža. Malo smo se potrudili oko ambalaže i napisali našu misiju i viziju, pa eto, kad dobije se i torta da... Gdje nam je misija? Evo nam je ovdje. Da pročitamo, taman se učim. Čekaj da pročitamo ovo za kameru. Naša misija je da širimo svijest o balansiranom, zdravom i radosnom življenju. Posvećeni smo zajednici, održivom poslovanju i ostavljanju pozitivnog učinka na planetu Zemlju. Naš cilj je inspirirati i podržati put do zdravog tijela, britkog uma i hrabrog duha. Organiziramo radionice koje
podučavaju holistički pristup životu, vjerujemo u zdravstvene dobrobiti biljne ishrane i zato što su naši proizvodi cjeloviti, svježi i prirodno, bez holesterola i bez glutena, bez rafiniranog šećera koji je zabranjen. Jednostavno, pridruži nam se da zajedno učinimo svijet boljim mjestom, zalogaj po zalogaj. Hvala vam. Ja sam iskreno uživao u emisiji. Mislim da je bilo dosta informacija vezano za kako se zove, što se tiče zdrave hrane, tako da mislim da je nekako bilo i edukativno. Evo, ne znam da li kamera može uhvatiti, ali ovo je naših gostiju omiljeni cheesecake sa malunama. Slikat ćemo za Instagrama. Kontam da mi se ne prevrne, da ga dignemo. Ako ja smijem samo za kraj poručiti vezano evo i za ove vašu misiju i viziju vezano za ovaj podcast. Imate svojih 5 minuta. Treba će mi kraće jer poruka je zaista jednostavna. Bitno je da jedemo više voća i povrća. I ko ide u posao da ne odustaje, da ima raznih prepreka, ali život je takav, što god se odlučimo, samo ići naprijed, ne odustati, ići u nepoznato, nekako ispada da nam je teže pustiti se niz vodu, prepustiti se životu, od straha od nepoznatog zapravo plivamo konstantno uzvodno. Ne, trebamo se pustiti i ići nizvodno. Zanimljivo, be like water, znači flow. A ja onako off topic, iskreno, htio bi vam reći, vi isto kao da ste možda na nekoj televiziji radili, možda tako, što se tiče dikcije i ovo, imate neki smirujući glas, možda bi radili dobro neku edukaciju, možda da vodite emisiju mimo ovoga. Edukacija ima, radionica ima, emisiju ne znam, evo vidjet ćemo ako mi pokrenemo neki naš podcast. A što se tiče dikcije, elokventnosti, ako je dobro, onda jedino mogu zahvaliti svojim nastavnicima i profesorcama iz škole. Pozdrav za nastavnice, profesore. Moji bi se možda iznenadili kad mene vidjeli, ali eto. Ništa, poštovani gledalci, hvala vam na ovim poklonima. Vidimo se u narednoj epizodi. Pusica i čao.